umucamanza mu rukiko rw'ubujurire mu Rwanda yapfundikiye urubanza Brigadier General Frank Rusagara aregwamo ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda. Umushinjacyaha yamusabiye kuguma afunzwe imyaka 20, naho General Rusagara n'umwunganira bagasaba ubutabera. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Ijambo rya nyuma kuri General Frank Rusagara naryo ryibanze kuba ari wabihuza n'ibyaha aregwa byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Aravuga ko hanini ibyaha bikomoka ku kuba asabwa kwitandukanya n'abavandimwe barimo muramu we David Himbara n'abandi bo mu ihuriro nyarwanda RNC. Aravuga ko adashobora kwitandukanya n'abana be kuko kuri we amasano ntagambandira igihugu. Yavuze ko ibyo avuga biteye amarangamutima kandi ko n'ibyo muramu we Colonel Tom Byabagamba yavuze byamuteye amarangamutima adasanzwe. Ati ubundi Tom ntajya avuga ariko yakubwiye iby'amateka ya Fred Rwigema nuko yapfuye warangiza ibyo wakoze byose bakabihindura zeru kitwa rusoferi. Ati emotions zimaze kumbana nyinshi. General Rusagara yavuze ko nyuma yo kuganirira na Charles Gahima mu kabari ka Wosh mu mujyi wa Kigali bavuga ku mitungo ya Rujugiro yafatiriwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, yagiriwe inama yo kwandikira Perezida Paul Kagame ibaruwa isaba imbabazi. Muri iyo baruwa yeretse urukiko, General Rusagara yisoza avuga ko atari banga mwabo. Yavuze ko yaza kuba avuga bihuha bisa bya leta itari bumugirira icyizere cyo kujya kwigisha gahunda ndi umunyarwanda. Yagize ati ndi umunyarwanda, iyi ngiyi yerekana ibibazo byinshi biri mu banyarwanda, njyewe nayikuyemo byinshi. Yavuze ko hari aho yageze mu majyaruguru y'u Rwanda yigisha iyi gahunda umwe mu bategetsi baganiriye ngo yamubwiye ko kugira icyo uvugira ku karubanda bigoye. Uwo ngo yagize ati iyo ugiye kuvuga ikintu ku karubanda ubanza gusoma ikirere. Ngo yasobanuriye uregwa ko gusoma ikirere bivuze ko iyo ugiye kuvuga ikintu ubanza kureba uwo ukibwira, aho ukivugira ukanabanza gutekereza ku buryo acyakira. Kuri Rusagara ati tugomba kugira ukuri, tugomba kukuvuga n'ubutabera bugomba kugira ukuri. Yavuze ko abamushinja ubutabera butagakwiye kubagirira icyizere kuko ngo ari ibikoresho yifatiye ku gahanga ubutabera butangwa n'inkiko za gisirikare. Avuga ko ari akarengane aho kuba ubutabera, kandi akavuga ko abizi nk'umuntu wigeze kuziyobora. Yavuze ko mu 2009 inteko yaciye urubanza rwa Colonel Mudenge, ubutegetsi butabyishimiye buhita bwirukana inteko yose ndetse n'uwari ukuriye urukiko rwa gisirikare General Karyanga umwe mu bamushinja. Ati ni nka za senene z'abaganda ushyira hamwe zikaryana bwakwira umuganda akazikusanya akazirya. General Rusagara yemeye ko yajyaga mu kabari Nyarutarama Tennis Club akahahurira n'abavandimwe ariko atabaga agiye kwamamaza ibihuha. Yasubiriyemo umucamanza amagambo yavuzwe na John Kennedy wabayeho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko igihugu kitareka abaturage bacyo bakishakishiriza bakamenya ukuri bivuye mu bitekerezo byabo, icyo gihugu kiba gitinya abaturage bacyo. Afashe ijambo Maître Pierre Celestin Buhuru umwunganira yavuze ko iyo akarengane kinjiye mu ngoro y'ubutabera kanyuze mu muryango, ukuri gusimbukira mu idirishya gusohoka. Yanenze bikomeye ibimenyetso by'ubushinjacyaha kuri buri cyaha mu birego General Frank Rusagara. Yavuze ko inyandiko aregwa guhanahana na bagenzi be mu buryo bwa email atari we wazanditse, bityo adakwiye no kuziryozwa. Umushinjacyaha Kapiteni Nzakamwita yanenze ubunganira Rusagara ko atamuke buri gihe atandukiriye. Yavuze ko imyiregurire ya General Rusagara igamije gusebya abasirikare bakoranye mu gihe ngo bamwe muri bo banasezerewe mu cyubahiro nkawe. Yavuze ko we n'umwunganira bibivuguruza bikabije mu byo baburana. Mu magambo y'umushinjacyaha tukuntu aburana wagira ngo ni wa mukobwa babajije ngo kuki ashira isoni, nawe ati natutse nde mwambwamwe kucyo kwitandukanya n'abavandimwe barimo Himbara. Umushinjacyaha ati ntawe umusabye kwitandukanya na Himbara kubw'amaraso cyane ko bitanashoboka, ariko arasabwa kwitandukanya nawe mu byaha. Yatinze ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Aramurega ko yafashe inyandiko akazihererekanya na bagenzi be, nk'inyandiko aho ngo General Faustin Kayumba Nyamwasa na nyakwigendera Patrick Karegeya bavugaga ko ubutegetsi burangajwe imbere na Perezida Paul Kagame aribwo bwahanuye indege ya Perezida Juvenal Habyarimana. Akavuga ko ibyo n'ibindi bishobora guteza imvururu muri rubanda. Umushinjacyaha akavuga ko aho kugira ngo uregwa yicara asaba imbabazi akomeje kugaragaza imyitwarire mibi. Kapiteni Nzakamwita akavuga ko ibyo Rusagara yavuze yabivugiye aho atagombaga kubivugira nk'umusirikare. Nyuma yo gusobanura ibimenyetso ku byaha byose, umushinjacyaha yasabye urukiko rw'ubujurire ko rwazashimangira ko icyemezo cy'urukiko rukuru rwa gisirikare kidahindutse muri byose. Bivuze ko kiramutse kidahindutse, General Frank Rusagara yakomeza gufunga imyaka 20 muri gereza. Mu ijambo risoza, General Rusagara ati niba hari uko mba mfunzwe igihugu mbamo ni ikindi kuko sinumva ibi ngibi. Ati u Rwanda turimo aho tuvuye naho tuzajya ntaho tugana. Yashimye umucamanza kuba yarabaretse bakisanzura mu myiregurire. Naho umwunganira mu mategeko yasabye kuzasesengura imiburanire maze urukiko rukazavanaho icyemezo cy'umucamanza wa mbere, bitaba ibyo rukazagihindura. Maître Buhuru yasabye ko urukiko rubibonye ukundi rwazahanisha uwo yunganira igihano cyoroheje gishoboka. Yavuze ko ubutabera u Rwanda rukeneye atari ubwo guhana gusa, ahubwo ari n'ubwo gutuma abantu biyunga. General Rusagara ati ubutabera ni umubyeyi ureba abantu bose, nakwishimira ko ubutabera nsabiye imbere y'ababyeyi bwazaboneka. Umucamanza ati mwarakoze namwe mwese mu gihe mumaze muburana kandi Imana izabarinde. Icyemezo kizasomwa ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali.